Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwashi TV, turizera ko aho muri mumeze neza cyane, mukomeze mumere neza n'abatameze neza mwihangane, uyu munsi biranga ejo bikemera, ariko tuzira ko namwe ejo cyangwa se ejo bundi mushobora kumera neza cyane. Abatarakora subscribe mukore subscribe ku Mwashi TV kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu. Abari hirya no hino ku isi mukomeze mugire ibihe byiza. Inshuti zacu ziri muri Amerika mukomeje kudutera akamu tubwira muti tumeze neza cyane kandi ibiganiro tubagezaho birabanyura cyane. Inshuti zacu ziri hano ku mugabane wa Afurika mukomeze mugubwe neza cyane. Ab'iwacu mu Rwanda muraho kandi murakoma, mukomeze mugubwe neza aho muri hose. Rero inshuti zacu turizera ko mukomeje kugubwa neza. Tuje kubagezaho rero amwe mu makuru atandukanye cyane cyane hano mu Rwanda, ko twebwe twibanda kuri football cyangwa se ku mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Muri kumwe nanjye Ferguson nk'ibisanzwe, muzi rero tuganire, turaganira ku makuru menshi atandukanye turibanda hano mu Rwanda nk'ibisanzwe. Turajya muri ekipe ya APR Football Club yamaze gushyira ibiciro hanze mu mukino ifitanye n'ikipe ya Piramide yo mu Misiri. Ni ku itariki ya 13 ukwezi nuko turimo kwa cyenda. Ikipe ya APR Football Club kandi kuri uyu munsi ifitanye umukino wa gicuti n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Kwinjira bimeze bite turaza kubigarukaho. Ikipe ya APR Football Club kandi yamaze kuba imurika imyambaro y'abafana, uraza kumenya aho wayikura. Turava tujye n'ubundi muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo, ifitanye umukino n'ikipe y'igihugu ya Libya ku munsi w'ejo. Umukino uzabera i Tripoli no gushaka itike izajya mu gikombe cya Afurika 2025, igikombe kizabera muri Maroc. Turava turajya muri Rwanda Premier League na Ferwafa. Bamwe mu bayobozi b'ama ekipe bagize ibyo batangaza. Abatoza abakinnyi batangaje iki? Ese match z'ibirarane, match za APR Football Club na match za Polisi z'ibirarane, nyuma yaho hahindutse itegeko abakinnyi b'abanyamahanga bakaba 10, bizagenda gute se? Bazakina bakurikije ayahe mategeko? Turaza kubigaruka. Muri ekipe ya Rayon Sport Football Club bikomeje kuba ibibazo, babiri bagiye bavuze bati ntabwo twakomeza ahubwo tugiye mu yindi mirimo. Byose turaza kubigarukaho. Munyakazi Sadat wahoze ayobora ekipe ya Rayon Sport Football Club yagize nawe ibyo atangaza. Ngayo rero amakuru tugiye kuba tuganiraho. Abatarakora subscribe mukore subscribe. Ushobora no kujya ahandikirwa ubutumwa ukandika igitekerezo cyawe, rwose turacyakira neza cyane ubundi tuganire. Iwacu rero ntago dutinda, reka dutangirira muri ekipe ya APR Football Club. Kuri uyu munsi ku isaha rwose y'isaa 9 kuri Kigali Pele Stadium hateganyijwe umukino wa gicuti. Umukino rero uraza guhuza ekipe ya Mukura Victory Sport n'ikipe ya APR Football Club. Ni ku isaha y'isaa 9 zuzuye kuri Kigali Pele Stadium. Ni ikipe ya APR Football Club rero ikomeje imyitozo kandi ikomeye cyane, rero irimo iritegura umukino wa Piramide. Piramide ni ikipe yo mu Misiri, ko bazakina ku itariki ya 13, bazaba ari ku wa gatanu. Ikipe ya APR Football Club mu Misiri yatsinze ikipe ya Marine, umukino wabereye kuri stade Ikirenga, ariko uyu munsi bavuze batereka twipime n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ibyo rero bikomeje kuvugwa muri APR Football Club. Abakunzi b'ikipe ya APR Football Club n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, rwose muhawe ikaze kuri Kigali Pele Stadium. Abakinnyi bose abitwa ba Godwin, abitwa ba Chukwomeka, bose barahari bameze neza cyane. Ubwo rero ekipe ya Mukura Victory Sport ni test nziza. Ikipe ya APR Football Club
nayo ni test nziza mbere yuko ihura na Piramide n'abakinnyi bagiye muri ekipe y'igihugu Amavubi iri muri Libya. Ubwo ni igihe cyo kugira ngo abakinnyi bayo batamugaye mu ikipe y'igihugu nabo bakomeze bakine imikino ya gicuti kugira ngo bajyane n'abandi, mu gihe shampiyona Rwanda Premier League yo yabaye ihagaze kubera imikino y'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'izi qualification zo gushaka tike yo kujya mu gikombe cya Afurika muri 2025, igikombe kizabera muri Morocco cyangwa se muri Maroc. Reka tuhave n'ubundi tukiri kuri APR Football Club, yamajije kuba rwose ishyira hanze umwambaro cyangwa se imyambaro izakoresha muri ino sezo. Nubwo yatinze ariko ikipe ya APR Football Club yamaze kuba rwose ishyira hanze imyambaro izakoresha, yayimuritse ngira ngo nk'uko mubona mu mafoto, abakobwa rwose n'abasore b'ikipe ya APR Football Club bamuritse iyi myenda. Ntabwo ari abakinnyi bayimuritse, ahubwo ni bamwe mu bafana baba batoranyije kugira ngo bamurike iyi myenda. Imyenda aho wayisanga n'ubundi uyu munsi kuri match ya Mukura Victory Sport na APR Football Club, iyi myambaro iraba ihari imeze neza cyane, ndetse n'abashobora kujya ku biro bya APR Football Club nabo imyambaro bayihabona, n'ahandi hose mwajya mwabaza rwose ikipe ya APR Football Club rero ikaba ifite umukino wa Mukura Victory Sport ku isaha y'isaa 9. Ubwo n'abashaka imyenda ya APR, imyenda rero mushobora kuza kuyisanga kuri Kigali Play Stadium cyangwa se kuri APR Football Club kuri ofisi yayo hariya rwose mu Rugunga niho mwaza kuyisanga. Tukiri kuri APR Football Club nuko yamaje kuba ishyira hanze cyangwa se yamaze kuba itangaza ibiciro byayo ku mukino izakinamo na Piramide yo mu Misiri. Ibiciro byajya ahagaragara rero nk'uko murimo kubibona ku mashusho cyangwa se ku mafoto, ngo ahantu aya matike mwayakura n'ubundi ni kuri system yandi, ukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego, ubundi ukaba wahitamo amatike ari mu byiciro bigera muri 6. hariyo bita executive box ni 900, hanyuma iyo bita executive seat ni ibihumbi bigera mu bihumbi 100, hanyuma regular low ni ibihumbi 2, hanyuma regular up ni ibihumbi 2 naho, hanyuma VIP ni ibihumbi 10 na VVIP bikaba ibihumbi 30. Bivuze ko ahasigaye hose muri stade hamwe hejuru cyane uba wicaye hejuru y'abantu bose, ngo bivuze ko ari ibihumbi 2 ndetse no hasi. Noneho imyanya y'icyubahiro hari ibihumbi 10, VVIP ni ibihumbi 30, ibihumbi 10, ibihumbi 100 n'ibihumbi 90. Umukino rero ukazaba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9, hazaba ari kuwa 5 kuri Stade National Amahoro niho uyu mukino uzabera. Ngo ibyo uvuga muri APR Football Club rero, ubwo abashaka kugura tike ya APR ndetse na Piramide muyigure. Ngira ngo ubushize kuri Azam Football Club mwabonye ko byaje kuba byanga, biza kwanga ku munota wa nyuma kuva ku isaha y'isaa 9 rwose kugura amatike byari byanze kugeza ku isaha y'isaa 11. Ubu rero amatike muyagure hakiri kare, system itaranga. Ngira ngo mwabonye ko bitagenze neza ku munsi wa Azam ndetse na APR Football Club, umukino wabereye kuri Stade National Amahoro. APR Football Club yaje kuba itsinda ikomeza ikuyemo Azam Football Club ibitego 2-0. Umukino ubanza rero wabaye muri Tanzania, aho ikipe ya Azam Football Club yatsinze ikipe ya APR Football Club. Ubwo uturangije imikino yombi, ikipe ya APR Football Club yaje kuba ikomeza itsinze Azam ibitego 2-1, ikomeza mu kindi cyiciro. Ikipe ya APR Football Club rero amatike yarangije kuba iyashyira hanze. Ubwo ababishoboye mujye muri systeme
murebe uko bimeze kugira ngo mube mwagura aya matike. Umukino uzaba ku tariki ya 13 hazaba ari ku wa gatanu. Ubwo rero abakunzi b'ikipe ya APR Football Club n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange mwajya aho ngaho rwose mukaba mwagura amatike mukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego ugahitamo aho wumva hakunogeye wakwicara bitewe n'ubushobozi bwawe. Ese murabona abakunzi b'ikipe ya APR Football Club aya matike cyangwa se murabona biri ari ku kihe giciro murabona ari icyo ngicyo cyangwa se bari gushyira no ku gihumbi? Ngibyo rero ibivugwa muri APR Football Club ikomeje imyitozo yo kwitegura Pyramide Football Club. Reka tuhave rero tujye muri Rwanda Premier League. Muri Rwanda Premier League bikomeje kuba rwose bigorana kubera ko bamwe bati uyu mwanzuro watinze gufatwa, abandi bati nta cyakozwe. Hakomeje kwibazwa rero ese bizaba bigenda gute? Nibyo tugiye kugarukaho rero. Bamwe mu bakunzi ndetse n'abayobozi b'amakipe bagize ibyo batangaza nyuma y'aho Ferwafa itangarije ko abakinnyi b'abanyamahanga bava kuri abakinnyi 6 bakaba abakinnyi 10, ariko abakinnyi 10 ni ukuvuga ko muri abo ngabo 10 harimo abakinnyi 6 baziye babanza mu kibuga, noneho babandi 4 bari ku myanya y'abasimbura bakaba basimburana na babandi n'ubundi 6 bakaba 10. Ntabwo mu kibuga hemerewe kujyamo abakinnyi bose 10 nk'uko rwose mwabimenye, dore ko mbere Ferwafa yatangaje ko nta cyahindutse, abakinnyi bagomba kuba ari 6. Ngibyo rero ibivugwa muri Rwanda Premier League. Bamwe rero bagize icyo batangaza, bamwe barabyishimira. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze kongera cyangwa se ku munsi w'ejo nibwo ryamenyesheje urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League, ko umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe kwifashishwa mu mukino wongerewe bakaba 6 bakaba 10 uvuye kuri 6, nubwo abahurira mu kibuga batagomba kurenga 6. Ni umwanzuro wafashwe mu ku tariki ya 1 Nzeri 2024, ariko utandukanye n'icyifuzo cyari gihari cy'uko bagirwa 8 babanza mu kibuga muri 12 bashobora kujya ku rupapuro rw'umukino. Ibyo byari byasabwe rero n'abanyamuryango ba Ferwafa, aribo abayobozi b'amakipe ndetse n'abanyamuryango muri rusange. Bavugaga ko bashakaga ko abakinnyi baba 8 b'abanyamahanga akongeraho abandi 4 bari ku ntebe y'abasimbura, noneho wenda babandi 4 bari ku ntebe y'abasimbura bakaba bajya gusimbura babandi 8 bakaba 12. Ferwafa rero yaje kubamenyesha ko abakinnyi bagomba kuba 10, 6 bo mu kibuga ndetse na 4 babasimbura. Binyuze muri Rwanda Premier League rero amakipe y'icyiciro cya mbere yari yagaragaje ko hakwiye kongerwa umubare w'abanyamahanga kuko yari yabaguze ari benshi kandi badakinnye byaba ari igihombo gikomeye cyane. Mu mikino 2 ibanza shampiyona 2024-2025 bamwe mu batoza bagaragaje ko bagowe no guhitamo abanyamahanga 6 bashobora kwifashisha. Gusa kuzamura uyu mubare ukagera ku bakinnyi 10 bajya ku rupapuro rw'umukino byakiriwe mu buryo bitandukanye. Hari abataranyuzwe n'icyemezo cyafashwe nka perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles, ntiyanyuzwe n'icyemezo cyafashwe kuri aba banyamahanga bakina muri shampiyona y'u Rwanda kuko nta nyungu bizatanga. Ati ni nk'uko umwana yaba arwaye inzoka ukamuha imiti y'igituntu, ahubwo iyo baza kuba barabikoze mbere, iri ni ryo suzuma bari bategereje. Ati ise ni ryo suzuma bari bategereje, ni ikibazo nawe yibaza.
ngira ngo ni ukugira ngo bavuge ngo reka tugire icyo dukora bigendanye n'ibaruwa RIG yari yabandikiye. Gukinisha batandatu biragoye, ntabwo abakinnyi bose wavuga ko bari busimburane bakina imyanya imwe. Ati biraruta nuko umutoza yagumana batandatu akaba azi ko ari bo byibuze azakoresha, ubundi akajya akoresha abenegihugu. Kenesi yakomeje avuga ko yari yaramaze kwiyakira, ahubwo ikibazo ari uko ari icyemezo cyamaze imyaka n'imyaniko kitarafatwa umwanzuro wacyo. Ibyo Kenesi yabivuze ntaho bitandukaniye n'ibyo umwe mu bayobozi muri Rayon Sports yabwiye bagenzi bacu bo ku gihe, kuko yagaragaje ko icyo gihe hari abanyamahanga bajya ku ntebe y'abasimbura kandi batari bukine. Ati niba ari uko bimeze ntacyo bimaze, byari kuruta bikaguma uko byari bisanzwe. Ati reka ikipe ifite abanyezamu babiri b'abanyamahanga n'abamyugariro barenze umwe b'abanyamahanga kandi ari bo bakunda gusimburwa. Ati rero abo ngabo ntibakunda gusimburwa, icyo gihe amahitamo yawe yagabanyijwe kuko waba usigaranye abasimbura batanu gusa ku ntebe, kuko abo bandi batavunitse kuko batasimbuwe. Umuvugizi wa Mukura Victory Sport Gatare Dimo yavuze ko nubwo ubusabe bw'abanyamuryango butubahirijwe ariko hari icyo kwishimira ku cyemezo Ferwafa yafashe. Yagize ati iki kintu badufashije ni uko uzajya ugira amahitamo mu gusimbuza ku buryo abanyamahanga baguma ari batandatu mu kibuga. Gusa si byiza cyane kuko bari kutubwira ko biyongereye, wenda bakaba 8 nk'uko twabyifuzaga turi benshi. Yagize ati ntabwo wenda ko ufite abanyamahanga 6 mu kibuga biyongereye, ati twavuga ko biyongereye wenda babaye 8. Ati kuba ufite abangaba 4 biyongera kuri ba bandi batandatu bakaba 10, n'ubundi abangaba 4 ntibakina ku myanya imwe, ushobora gusanga n'ubundi ba bandi batandatu ari bo n'ubundi ukoresheje. Ati wenda gusa icyiza kirimo ni uko wenda umunyamahanga uzajya ushyiramo azajya agerageza wenda gukina neza kugira ngo mugenzi we nawe aze kuza bahanganira umwanya. Yongeyeho ati gusa ntiwavuga ko bimeze nka mbere, nkatwe dufite abanyamahanga 9, bivuze ko abo dufite bose bazajya baba bafite uburenganzira bwo kujya ku rutonde rw'abifashishwa ku mukino. Ati twari kwishimira bose bashobora kuba, ati twari kwishima mu gihe wenda bose bari kujya mu kibuga icyarimwe. Ku ruhande rw'umutoza Rutsiro Football Club Gatera Musa we yavuze ko nk'abatoza bazagorwa n'amahitamo ku ikipe bazajya bakinisha cyangwa se bazajya babanza mu kibuga. Ati amahitamo yagabanyijwe iyo bareka bari 10 bagashyirwaho umubare w'8 mu kibuga byari kuba byiza kurushaho. Ati gusa twe dukorera ku mabwiriza ayo ari yo yose, nta musaruro byatanga kuko amahitamo ya mbere y'umutoza si ugusimbuza. Ubu se ushaka gusatira ufite abugarira ku ntebe, urakuramo umuntu w'imbere ushyiremo na myugariro. Uwo bita perezida wa Gasogi United rero nawe rwose, ndetse na Gatera Musa wa Rutsiro Football Club nawe bavuga ko uyu mwanzuro waje utinze kandi ngo atari umwanzuro wari umaze igihe gitoya mu biro bya Ferwafa. Rwanda Premier League rero yashimiye ko hari intambwe yatewe muri 2023 nibwo hashyizweho uru rwego rutegura rukanareberera shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Kuva icyo gihe abayobozi barwo batangiye gukora ku mishinga itandukanye igamije kuzamura urwego rw'iyi shampiyona, haba mu kibuga no mu mibereho y'ama ekipe. Kimwe mu byagarutsweho cyane kuva muri Mutarama uyu mwaka ni ugushaka uburyo umubare w'abanyamahanga amakipe akinisha wakwiyongera kugira ngo shampiyona irusheho gukurikirwa
no kugira agaciro. Mudaheranwa Yusuf Hadji uyobora Rwanda Premier League aherutse kubwira itangazamakuru ko kuba abanyamahanga bagizwe 10 ku rupapuro rw'umukino hari intambwe yatewe. Yagize ati ibyo ari byo byose hari intambwe yatewe, urebye no mu bindi bihugu nka Tanzania bagira 12 barimo 8 bajya mu kibuga. Icyo bivuze nuko ikipe izakinisha abanyamahanga 10 ariko ntirenze 6 mu kibuga. Bitandukanye nuko byari bimeze, si ngombwa ko umunyamahanga asimbura undi munyamahanga, yasimbura n'umunyarwanda ariko wa mubare nturenge. Abajijwe niba biri mu murongo wa Rwanda Premier League wo kugira shampiyona ikomeye, Mudaheranwa yagize ati hari icyo bifashije, ntabwo ari 100% nk'uko byifuzwaga ngo twongere umubare mu kibuga hagati, ariko byibura nko kuri 80% igisubizo cyabonetse. Abantu bazaguma mu biganiro barebe niba hari izindi mpinduka zaba cyangwa niba bihagije. Ibyabaye ni byiza, bitandukanye nuko abantu bari gukomeza guceceka. Hari intambwe yatewe. Ibyo ni byatangajwe na Yusuf Mudaheranwa, wavuze ko hari icyabaye muri Rwanda Premier League ndetse na shampiyona. Ferwafa yashingiye kuki ifata icyemezo? Icyo ni ikibazo buri wese yakwibaza mu gihe abanyamuryango bashakaga ko abanyamahanga baba 8 babanza mu kibuga, noneho na 4 babasimbura bakaba 12. Urugero nko muri Tanzania abanyamahanga babanza mu kibuga baba ari 8, noneho bakagira n'abandi 4 babasimbura. Niko rero naho mu Rwanda babishakaga, ariko Ferwafa iza kuba ibitero twatsi. Ngira ngo mu minsi ishize mwanabonye ko hagiyeho groupe cyangwa se ikipe yari yagiye mu rugendo shuri mu gihugu cya Tanzania kureba uko bimeze. Bari bagiye mu rugendo shuri rero bajya mu gihugu cya Tanzania kureba uko nabo bakwiga, ariko imyanzuro yafatiweyo n'abayobozi ba Ferwafa bari bariyo, ariko imyanzuro bafashe bageze inaha mu Rwanda bakora n'inama barabyemeranya, ariko Ferwafa iza kubihinduka ku munota wa nyuma. Mu gihe kigera n'ukwezi kose kwa Kanama, Ferwafa yari ihanzwe amaso ku kuba yakongera uyu mubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bitewe n'uburyo amakipe menshi yitwaraga ku isoko igura abakinnyi benshi ntibishimiye kubona shampiyona ya 2024-2025 itangira ntacyo iri shyirahamwe rikoze ku busabe bwa Rwanda Premier League, ndetse buri gihe hibazwaga impamvu ridatangaza aho rihagaze. N'ibyanzuwe nyuma y'inama ryagishije bamwe mu banyamuryango nyuma yo gufata icyemezo cyo kugira abakinnyi b'abanyamahanga 10 ku mukino. Umuvugizi wungirije wa Ferwafa Karangwa Jules yavuze ko ari umwanzuro wafashwe hagendewe ku bushishozi bwa komite nyobozi, kuko nayo yifuza ko umupira w'u Rwanda uzamuka. Jules Karangwa yagize ati mbere na mbere ubushishozi bwa komite nyobozi irebye ku ngingo nyinshi, n'ingingo yagiye igibwaho impaka nyinshi n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'ayo makipe. Twese icyo twifuza ni iryo reme ry'amarushanwa no kuryoherwa n'umupira. Ibyo ntabwo bijyanye no kwemererwa umubare runaka w'abanyamahanga, bizazanwa no kuzana abakinnyi beza. Ntabwo bagomba kuba ari abanyamahanga, nta nubwo bagomba kuba ari abanyarwanda gusa. Uyu munsi n'urwego rw'abanyamahanga dufite bijyanye n'ubushobozi bw'amakipe yacu afite. Urwego rwa benshi mu bakinnyi b'abanyamahanga ntabwo rwatuma tugera kuri iyo ntego. Komite nyobozi ireba izo ngeri zose. Yongewe ko harebwe icyatuma urwego rw'abakinnyi b'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda aruzamuka. Ati umubare waba munini wanavaho, ariko icyo tugamije ni iki cyatuma tukigeraho. Ati rya reme bwa buryohe ni ikintu cyatuma
tubigeraho ni ukugira abakinnyi beza b'Abanyarwanda, ni kugira abakinnyi beza bavuye hanze. Ntabwo ushobora kugira irushanwa ryiza udafite amakipe meza, ntiwagira ikipe nziza udafite abakinnyi beza. Jules Karangwa yakomeje agira ati icya mbere ni ukureba ngo ni iki twakora mu rwego rw'amategeko n'amabwiriza cyatuma abanyamahanga baza ari beza. Icya kabiri ni ukureba icyakorwa ngo Abanyarwanda bashyirweho uburyo bubategura bajye guhangana n'abandi, haba muri Rwanda Premier League ndetse n'ahandi. Icya gatatu ari nacyo cy'ingenzi, ari nabyo navuze bijyanye n'ubushishozi, reba mu bijyanye n'amikoro. Umukinnyi mwiza dukeneye kugira ngo tumubone, hari ubushobozi bukenewe uyu munsi. Muri bwa bushobozi buke buhari ku rwego rwa 80%, turacyagira ibirego bijyanye no kutubahiriza amasezerano, aho siho abantu bakabaye bahera. Jules Karangwa yashimangiye ko hazakomeza kubaho ibiganiro kuko ibibazo atari umubare ahubwo ari ukureba uburyo bishyirwa mu bikorwa kandi bikagirira inyungu amakipe. Uyu mwanzuro mushya uzatangira kubahirizwa ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'u Rwanda uzakinwa nyuma y'amakipe y'ibihugu cyangwa mu mikino y'amakipe y'igihugu tariki ya 13 Nzeri 2024. Ngibyo rero bimwe mu byatangajwe na bamwe mu bayobozi b'amakipe, abatoza. Ferwafa ibivugaho iki? Ibyo byose rero nibyo byagiye bitangazwa nyuma y'uko havutse ikintu cyo kuvuga ngo abanyamahanga ni bande, ni bangahe. Ferwafa nayo igakomeza kuba rubunda ku mazi ikavuga ngo abanyamahanga bagomba kuba 10. Kirimo kwibazwa uyu munyamahanga uzaza gukina hano mu Rwanda, se abayobozi b'amakipe bo abanyamahanga baza nabo nibo bakagombye kuba baza? Ese nk'uko umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yavuze ko bigoye kuba wabona umukinnyi mwiza bitewe n'urwego rwa shampiyona w'umunyamahanga uza gukina hano mu Rwanda. Ariko nanone ukibaza, ese shampiyona izatera imbere gute hataje abakinnyi b'abanyamahanga kandi bakomeye? Ubwo ni umukoro w'abayobozi b'amakipe ndetse n'abashinzwe kubashakira abakinnyi kugira ngo hajye haza umukinnyi ukomeye, umukinnyi ushoboye, mu rwego rwo kugira ngo wa munyarwanda aze, wa munyamahanga aze ahangane n'uwo munyarwanda, ndetse na wa munyamahanga uza nawe aze yumva ko aje muri kompetisiyo, bityo bizatanga umusaruro mwiza. Ariko abayobozi b'amakipe ntibagure bakurikije ngo turuzuze umubare w'abanyamahanga gusa, ahubwo haze umunyamahanga ushoboye, haze umunyamahanga bazashobora kwishyura, ndetse haze n'umunyamahanga babona ko yagakwiye kuza. Niba haza n'umunyamahanga urushwa n'umukinnyi wenda w'umwenegihugu, ibyo ngibyo nabwo ikibazo kizasigara kiri mu bashakira abakinnyi amakipe ndetse no mu bayobozi b'amakipe. Ikindi, kuzana abanyamahanga bizatuma abakinnyi b'abanyarwanda bajya kuri karibure cyangwa se bajya ku rundi rwego ruri hejuru cyane. Ibyo rero ibya Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa tubibutsa ko aba bakinnyi ni abakinnyi 10 bemewe, ariko mu kibuga hazajya hajyamo 6. Ubwo nihajyamo 6, babandi 4 basigaye bari ku ntebe y'abasimbura, hazajya muri babandi 6 b'abanyamahanga babanje mu kibuga bazajya ariho basimburana. Ntabwo abanyamahanga bose 10 bemerewe kuba bajya mu kibuga, ahubwo hazajya hajyamo 6, hanyuma b'abanyamahanga 4 bari ku ntebe y'abasimbura basimburane n'ababandi 6, bityo 10 ribe riruzuye. Si ngombwa gusimbuza umukinnyi w'umunyamahanga ku munyamahanga, wanasimbuza umukinnyi w'umunyamahanga rwose ku munyamahanga, ahubwo
wasimbuza n'umukinnyi w'umunyamahanga k'umunyarwanda, ariko abanyamahanga mu kibuga ntibarenge batandatu. Ngibyo rero ibivugwa muri Rwanda Premier League, bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Na bamwe rero mu bakinnye umupira w'amaguru hano mu Rwanda nabo bagize ibyo batangaza cyangwa se bagize ibyo batangariza bagenzi bacu. Hari hashize rero iminsi umukinnyi witwa Bayisenge Emery, muramuzi cyane muri ekipe ya APR Football Club, nawe yagize bimwe mu byo atangaza, turaje tubigarukeho mu kanya. Mu byo yatangaje rero harimo ko abakinnyi b'Abanyarwanda nabo bagomba gushyiramo imbaraga bagakora, ariko nanone hakaza umunyamahanga ugize icyo ashoboye gikomeye cyane, bitandukanye n'uko hashobora kuza nanone umunyamahanga uri ku rwego rwo hasi. Bayisenge Emery ni myugariro yakinnye mu makipe menshi atandukanye, harimo ekipe ya APR Football Club, ikipe y'Isonga, ubu yari ari muri ekipe ya Gor Mahia. Yakinnye amakipe menshi atandukanye, ariko nawe yagize ibyo atangaza, turaje tubigarukeho mu kanya rwose. Uyu mukinnyi rero bavuga ko ashobora no kuzajya muri ekipe ya Rayon Sports Football Club, bikaza kuba byanga. Nawe yavuze ati ibi bintu byo kongera abanyamahanga birasaba rwose kubyitondera kugira ngo haze umunyamahanga ushobora guhangana n'umunyarwanda, ndetse n'umunyarwanda akagira icyo yamwigira. Ibya Bayisenge Emery turaza kubigarukaho mu kanya, ahubwo reka turebe muri Kiyovu Sport Football Club. Muri Kiyovu Sport Football Club harimo amakuru menshi cyane. Ayo makuru rero n'ay'ingenzi, ni umukinnyi wanyuze muri ekipe ya Kiyovu Sport, nta wundi ni umukinnyi wakina ikipe ya Kiyovu Sport yitwa Umunyagabo niho akomoka, amazina yitwa Xavi Babika, wabiciye bigacika muri Kiyovu Sport. Ni umwe mu bakinnyi bafite ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubufaransa mu cyiciro cya mbere Ligue 1. Umunyagabo rero Xavi Babika wanyuze muri ekipe ya Kiyovu Sport Football Club, ari mu bakinnyi bamaze kugira ibitego byinshi, amaze gutsinda ibitego bibiri muri Umunyagabo watsinze ibitego bibiri rero muri Kiyovu Sport. Kugeza ubu amaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubufaransa, bayobowe na Mason Greenwood wa Olympique de Marseille ufite ibitego bitanu, Blandry Barcola wa Paris Saint-Germain ufite ibitego bitatu, abandi bakinnyi nka Mahdi Camara wa Brest, Louis Henrique wa Olympique de Marseille, Emmanuel Emanga wa Strasbourg, Moses Simon wa Nantes, André Santos wa Strasbourg, Rekanga Ini wa Paris Saint-Germain na Xavi Babika wa Toulouse, na Gift Orobana wa Lyon, n'abakinnyi basangiye ibitego bibiri muri shampiyona y'Ubufaransa. Xavi Babika wamenyekanye muri Kiyovu Sport ya hano mu Rwanda kuva muri 2018 kugeza mu mwaka wa 2021. Uyu mukinnyi uzwiho gukina bidasanzwe mu kibuga hagati, akaba yarafashije Kiyovu Sport kugera ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'amahoro cya 2020 batwawe na AS do Kigali. Akiva muri Kiyovu Sport, Xavi Babika yongeye kumvikana mu ikipe ya AS Limassol, nayo ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cya Chypre. Akigera mu Bufaransa, Toulouse yishyuye AS Limassol miliyoni ebyiri n'igice kugira ngo yegukane uyu munyagabo Xavi Warren Babika wakinnye mu kibuga wakiniye ku kibuga cya Kiyovu Sport. Xavi Babika wambaraga nimero 80 mu mugongo ni umunyagabo wa kane wakinnye muri Toulouse. Abandi bayikinnyemo ni Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lamina,
na Denis Bwanga. Babika wanyuze muri Kiyovu Sport mu mwaka w'imikino 2022-2023 yafashije ikipe ya AS Limassol gutwara Super Cup yo muri Chypre. Umunyagabo Xavi Babika rero wabiciye bigacika muri Kiyovu Sport ari mu makipe amaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubufaransa kuko amaze gutsinda ibitego bigera muri bibiri n'umukino cyangwa se n'umunsi wa gatatu wa shampiyona y'Ubufaransa. Ese bamwe ko hano baza bikanga nyamara bagera ahandi bikanga. Xavi Babika turabonaga n'umwanya wo gukina uhagije muri Kiyovu Sport. Uyu mukinnyi rero akaba ari mu bakinnyi bamaze rwose gutsinda ibitego byinshi mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka tuhave tujye muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Rayon Sport Football Club ni ikipe itajya yiburira, aho umunyamabanga wayo w'ikipe yitwa Namenye Patrick yatangaje ko muri kuva ku itariki ya mbere tuzongera kuba umunyamabanga wa Rayon Sport. Umunyamabanga mukuru w'ikipe Rayon Sport Football Club rero Namenye Patrick yamaze kubwira ubuyobozi bwa Rayon Sport ko nyuma y'iminsi 30 azaba yamaze gutandukana n'ubuyobozi bwayo. Namenye Patrick watangiye inshingano zo kuba umunyamabanga mukuru wa Rayon Sport muri 2022 bavuga ko yamaze kubona akazi gashya, akaba ariko azakora nyuma yo kuva muri Rayon Sport Football Club. Nubwo yatangaje gutandukana na Rayon Sport Football Club, ntabwo ayisize heza kuko kugeza ubu itarabona amanota 3 mu mikino ya shampiyona y'u Rwanda 2024-2025. Mu mikino 2 Rayon Sport imaze gukina yanganyije na Marine ndetse inganya n'Amagaju. Namenye Patrick yamenyesheje Rayon Sport ko nyuma y'iminsi 30 azaba yamaze gutandukana n'ubuyobozi bwayo. Bamwe bakavuga bati n'ubundi ntagende, abandi bakaba bati yari umukomisiyoneri n'ubundi, ariko uyu musore rwose byavugaga ko hari n'abakinnyi bamwe na bamwe yagiye azana muri ekipe ya Rayon Sport. Ntabwo abafana bamwe bashidikanya ku rukundo akunda ikipe ya Rayon Sport Football Club, ariko bamwe bavuga bati atwiciye ekipe Rayon Sport Football Club ikomeje kuzanamo utuntu tw'utubazo twinshi cyane. Ntabwo Rayon Sport ijya yiburira. Kuri uyu munsi nibwo uwahoze ari perezida wayo akaba n'umukunzi wayo w'akadasohoka nta wundi yitwa Munyakazi Sadat, umukunzi wa siporo hano mu Rwanda, n'umukunzi wa Rayon Sport Football Club muri rusange, nabibereye perezida. Uwahoze ari perezida rero w'iyi kipe ya Rayon Sport Football Club yitwa Munyakazi Sadat yatangaje ko asanga igihe kize kugira ngo ikipe igurishwe yegurirwe abafite amafaranga menshi, nk'igisubizo cyonyine isigaranye cyo ngo yongere guhatana n'izindi kipe. Munyakazi Sadat ni mu gihe iyi kipe yitegura kuba yashyiraho ubuyobozi bushya. Uko amakuru ahari nuko Uwayezu Jean Fidele wayoboraga amakuru ahari adafite gihamya nuko atazongera kuyobora ino ekipe ya Rayon Sport Football Club. Kwiyamamaza mu matora azaba mu minsi 50 iri imbere. Ese rizayobora nubwo kugeza uyu munsi nta muntu wifuza kumusimbura kuri uyu mwanya. Ku bwa Sadat rero wayoboye ino ekipe ya Sport Football Club hagati ya Nyakanga 2019 kugeza muri Nzeri 2020, ngo igihe kirageze ko iyi kipe yava mu byo gushakisha abayobozi bashya ahubwo igashyirwa ku isoko. Ati mbona igihe kigeze abareyo aho gutekereza ko kanaka yazaza kwiyobora, ahubwo twatekereza uburyo yagurishwa ikegurirwa abaherwe bashobora kwigeza ku rwego rwo guhangana n'andi makipe yo mu Rwanda, akarere ndetse na Afurika. Ati icyo mbona aricyo gisubizo cyonyine dusigaranye kugira ngo Rayon Sport itere imbere kandi ikomeze guhatana, ibindi ni ukurushya iminsi. Munyakazi Sadat yatangaje ko abantu batagira impungenge ku bijyanye n'amategeko, kuko Rayon Sport FC igira ba nyirayo aribo bitwa Association Rayon Sport.
aba rero babinyujije mu nteko rusange bashobora gufata icyemezo cyo kugurisha kimwe cyangwa byinshi mu bikorwa bya Rayon Sports. Ibi yabivuze avuga ko Rayon Sports idafite nyirayo, ahubwo Rayon Sports ifite nyirayo ariyo association Rayon Sports. Bamwe bavugaga bati se ubundi equipe Rayon Sports Football Club wayigura ninde mwajya mu biciro. Sadat rero yatanze umucyo ko ifite ba nyirayo, nubwo ari equipe ikunzwe n'abakunzi benshi hano mu Rwanda. Bakavuga bati se ubundi ekipe ni iyande, bavuga ngo ni iy'Abanyarwanda. Sadat we yatanze umucyo avuga ko batagira impungenge ku mategeko, ahubwo ko ino ekipe ifite ba nyirayo aribo association Rayon Sports, bashobora kujya inama bakaba bayigurisha cyangwa se bagurisha bimwe mu bigize ino ekipe. Ikipe Rayon Sports Football Club imaze iminsi ivugwamo ibibazo bya mikoro, aho uyu munsi hari amakuru ko abakinnyi bafitiwe amafaranga y'imishahara y'amezi agera kuri 2 mu gihe arenga miliyoni 60 atarishyurwa muri amafaranga agera muri miliyoni 60 atarishyurwa muri yari yemerewe abakinnyi bashya baguzwe n'abongerewe amasezerano. Bivuze ko ikipe Rayon Sports Football Club nyuma y'amezi 2 hari miliyoni zigera muri 60 ino ekipe n'ubundi itari yishyura, yaba abakinnyi bashya yaguze ndetse n'abo yongereye amasezerano. Hejuru y'ibi, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports Football Club cyangwa se umuyobozi wa Rayon Sports Football Club yitwa Uwayezu Jean Fidèle, akaba yatangaje ko atazongera kwiyamamaza, aho amakuru avuga ko nyuma ya Rayon Sports Day atongeye kugaragara mu biro by'iyi ekipe ya Rayon Sports Football Club. Namenye Patrick wari umunyamabanga w'iyi kipe, nawe akaba yarangije kuyisezeraho, mu gihe Nkubana Adrien wari ushinzwe imari n'ubutegetsi muri ino kipe Rayon Sports nawe yasabye ko batandukana nubwo atari yabyemera neza. Ariko amakuru hari nuko uyu Adrien nawe yarangije kuba ababwira ati rwose ngewe simari ndagiye. Sadat rero akumva ko cyangwa se akabona ko ino kipe ya Rayon Sports Football Club kugira ngo igere aho igera ari uko ino kipe yagurishwa, hanyuma ikaba yaba ekipe igezweho ijyanye n'igihe mu rwego wenda rw'imikorere ndetse n'imikoranire n'andi makipe, ikaba yatera imbere nk'uko tubona wenda za Mamelodi, za Kaizer Chiefs, amakipe akomeye cyane, ndetse nk'uko tubona amakipe yo mu Barabu nka za Pyramide, amakipe nka za Al-Ahly na za Zamalek, tukaba twabona nk'uko amakipe tubona nka za Yanga na za Simba muri Tanzania. Abona ko rero ekipe ya Rayon Sports Football kugira ngo itere imbere ariko ibyo byose byaba kandi bigakorwa. Reka tuve muri Rayon Sports ikomeje kurindimuka mu rwego rwa mikoro rwose, ubukene buravuza ubuhuha muri ekipe ya Rayon Sports Football Club. Abakunzi ba Rayon Sports Football Club, nyamuneka mufate iri buryo mukandaye akanyenyeri kugira ngo ino kipe ikomeze izabashe kongera kuza ku ruhando rw'u Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Tubibutsa ko ikipe ya Rayon Football Club heruka igikombe cya shampiyona muri 2019. Reka tuhave rero tujye muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi, abakinnyi bayo bagize icyo batangaza. Imvamutima rero za Samuel Grete bitezwe ku mukino wa Libya. Samuel Grete ukizira ikipe ya Lorovière yo mu Bubiligi yamaze kugera mu mwiherero w'Amavubi yitegura guhura na Libya, agaragaza ko ari umukino aha agaciro cyane kubera ko ari ubwa mbere agiye gukina n'Abarabu basanzwe bazonga ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ku wa mbere tariki ya 2 Nzeri, ni ku munsi w'ejo hashize, nibwo Grete yageze i Tripoli aho Amavubi yari gukorera imyitozo ya nyuma, yatindijwe nuko yabanje gufasha ikipe yo mu cyiciro yatindijwe no kuba yafashe ikipe ye mu mukino yatsinzemo RCCA Futures U20 muri shampiyona icyiciro cya kabiri yo bita Challenge Pro League yo mu Bubiligi, niko yitwa. Mu butumwa yatanze rero nyuma y'imyitozo na bagenzi be, yabanje kuvuga ko yagize urugendo rurerure rwatumye agira umunaniro, ariko ubuzima bwe kimwe na bagenzi be
umeze neza bityo yiteguye, yasanze abandi baramaze kumenyera imyitozo nk'uko bivuga ndetse n'ikipe ikaba irimo impinduka kandi kuba ikipe y'igihugu y'u Rwanda iheruka gutsinda umukino ari ikintu cy'ingenzi cyane, afitiye icyizere na bagenzi be, turabona ko hari gukorwa ibishoboka byose mu gutegura umukino. Iri ni irushanwa rishya ndetse ry'urugendo rutoroshye, ariko tugomba kuba beza kugira ngo tube twabona umusaruro mwiza. Ni byiza kandi umukino duheruka twarawutsinze, rero ikigomba gukorwa ni uguhozaho tukumva ibitekerezo by'umutoza, urumva ko byagenda kose tuzakorana imbaraga tugatangira neza gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika. Uyu avuga ko kuba ari mu bakinnyi hagiye gukina n'ikipe yo mu Barabu ku nshuro ye ya mbere, yavuze ko ari ikintu aha agaciro kandi kizatuma bashyiramo imbaraga nyinshi. Ati ni ubwa mbere ngiye gukina n'ikipe y'igihugu yo mu Barabu, gusa mfite inshuti zibakomokamo ndetse na hariya mu Bubiligi mu ikipe tujya duhura barahari, hari abo nzi bakinira Maroc na Tunisia. Ubu rero ikiriho ni ukwiga abo tuzahura nabo kuko nibyo bizaturinda ibibazo. Uyu mukinnyi w'imyaka 24 ukinira mu kibuga hagati ari kumwe n'abandi aho bari gutegura imikino ibiri, harimo uwa Libya uteganyijwe ku itariki 4 z'uku kwezi, ni ku munsi w'ejo, na tariki 10 Nzeri umukino bazakinamo na Nigeria ku itariki 10. hanyuma kuri Stade National Amahoro niho uyu mukino uzabera. Imyitozo y'Amavubi rero yitegura Libya irarimbanyije, ndetse umunyezamu Maxime Wences yamaze nawe gusesekara muri bagenzi be muri Libya. Umutoza nawe yavuze ko nubwo byabanje kuba bigorana, ariko yavuze ko icyo bagomba gukora ni kimwe, ni ugukomeza kuba hafi ino ekipe, bagakomeza gukora ibijyanye n'uko bashobora kuzatsinda uyu umukino bafitemo na Libya. Amavubi rero niwo mukino agiye gukina bwa mbere, sibwo bwa mbere ahubwo niwo mukino wa mbere mu itsinda, aho bari mu itsinda rimwe na Nigeria ndetse na Libya. Niyo mikino bazabanza gukina, hanyuma hakaza ikipe y'igihugu ya Benin nayo bari kumwe mu itsinda. Hanyuma imikino rero izaba n'ubundi izatangira ku munsi wo ku itariki kuri uyu wa gatatu ku itariki 4 nibwo u Rwanda ruzakina umukino wa mbere mu itsinda. Harimo abakinnyi benshi batandukanye, ba George Kwizera nabo barahamagawe, ba Nshuti Innocent barahamagawe, ni abakinnyi benshi bajyanye n'uyu mugabo. Undi mukinnyi wenda bavugaga ko ashobora kuza ni Manishimwe Emmanuel Mangwende, we umutoza akaba yaravuze ko yamuretse kubera ko uyu mukinnyi akishaka ibipapuro cyangwa se inzira byo gukorera muri Chypre. Uno musore niho yaje kuba yerekeza. Ibyo rero bivugwa muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, se urabona ari bande bazabanza mu kibuga? Ibyo ni byo twari twabateguriye kuri uyu munsi. Abakunzi b'Umwashi TV, muratwihanganira, amajwi ntago yari ameze neza, ariko muraza kwihangana, twagize akabazo kari tekinike kandi ndabizi ko muza kutwihanganira. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Ferguson. Turagaruka mu kanya tubagezaho andi makuru aba agezweho cyane cyane hano mu Rwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Ushobora no gutanga ibitekerezo kuri Umwashi TV, mukigiye muri comment mukandika ibitekerezo. Mukomeze mugire umunsi mwiza, igicamunsi cyiza. Twebwe turagaruka mu kanya tubagezaho amwe mu makuru aba agezweho. Ciao ciao.